Well, ikasi yami iDavidson ngisho ukuthi ikasi nalo linabo uburough ba njengamanye amakasi amaningi ngoba yilokishini vele kunesquad ngale bathi Chrisani yabo mina ngihlala eSigodi isquad siseduze neSigodi so ngiphila ngale Chrisani yabo so kunayo yonke into eyenzakalayo elokishini there's crime there's a whole lot of things ongazazi ukuthi ezenzakalayo elokishini so ngikhulele vele in the hood ikasi ukuthi vele mele uqine lapha ube indoda uzoba umuntu westrad yabo mina vele ngikhule ngibullfighter mina vele wangitshela ukuthi yena obumnyama isukile and ngilibele ngazi ukuthi ngimnyama but manje iyangichaza lento leyo noma ungathi ngimnyama ina vele iyangichaza ngiyayithanda le complexion yami leyo engakhona but engisakhula bongeke ungitshela ukuthi ngimnyama ngikhule ngishaya vele mina hayi mina bonke ngishaya uthi yami vele la enkomandeni ayibe ngivulele ngiphume ngibullfighter blind mina ngasho ukuthi mina manje njengoba ngisho ukuthi oleli lizamile ngakho konke yabo but njengoba ngisho ukuthi awuthi ambari ngevarma bathi charity begins at home njengoba ngisho si3 edladlini ngilami Grootman yami ukuthi naye bekuyigangster kunabantu besibabiza ama-gents lapha eNekaslami yabo so iGrootman yami ikhule kuyi-gents yabo spam ngaqala ukusibona kuGrootman yami mina yabo so bengithi mangibuye esigela thola nabangani bakhe lapha bachacha ibhamu bayazipholisha hleli nabo Cherry I remember one day khona abo Cherry bebathathile kunalento bebakhula bayenza bathi Jack and Joel yeah Jack and Joel shothi Cherry momfuna angakufuni uzomjola ngenkani uyamthatha uhamba naye uzomjola ngenkani azakuthanda shothi labo Cherry bebakidnapile babuya le basuthwile bahleli nabo same time bayangithuma mina iSpy Course ngiyavanya uthenga iSpy Course and labo Cherry sebaba reportile makibo ukuthi balahlele sebatholile ukuthi labo Cherry baku sengiseduze maybe 5 houses away from my house ngiyabona kuna mavena apakile wamaphoyisa lapha yana abona ama approach ngasedladleni le phoyisa malingena same time khaligana kona lapha yana edladleni akadutshulwana manje Grootman nabangani bakhe badubulana namaphoyisa but azakhe azange baboshwana we1 baphuma badubulana namaphoyisa baphuma babaleka bashiya labo Cherry amaphoyisa wangena wathatha abo Cherry mina sengifrizile estradini ngizengathatha umunye magogo lapha estradini sami ngithatha ngibhebha ngifaka ejaridini lapha ngoba ngistashekile mafire lapha yana and enye into ekhaya ngikhule ukuthi kubhayiswa amaphi yabo so yabona ngintwana mfethu yabona abantu abadakiwe obvious yabona izinto engizipick up hayo yabona ngilibele ngikhula yabona yeah environment enjalo ngikhulele kuyo nothi namaphoyisa babhaye kuze namabhunu la and elinye iphoyisa khona lapho la dubula icolleague yayo mara ngemistake yabo dubula bona kanti uzoshaya icolleague so eshingikhulele phambi kwezinto zegangster nje abugangster nje eshingikhulele phambi kwabo vele yabo izinto engikhule ngizibona lezo angu grade 9 ngaba nomntwana mina at the tender age I think I was 17 mangiba nencosi incosi yami already ke ibe umuntu oyithathayo ukuthi uzangikhulisela yona ngifocus esikolweni ngeke lezinye izinto but ke still secondary ngu grade 11 vie ngaba nomunye umntwana wesi2 eshene kahle vele iqale lapha indaba yami ukuthi kuyomela manje ngiyoziphandela ngispine ngihlanganise because mangizoba nencosi yesi2 yokuqala uma uleli wayithatha wathi vele uzangikhulisela yona uyabona chubeke nesigele mangizoba nencosi yesi2 oleli lathala ingeni lize ngizasibona ngizitshela ukuthi uyadlala for sure incosi mayizali oleli lamazangilingene and manje mina mele nyovela kabo umntwana nokuvela kabo umntwana ngeke uvele uzandla yayibona ngaqala lapho ukuthi emele ngisafunda phela ngisebenza qala lapho ukuthi esathi manje mele ngiyospina manje thatha kwami achoose wami sambe sitshontsha ama wheel cap ama GLI bewafuna kuma quantum kakhulu kuma siyaya kakhulu uyabo ngakabi ne quantum by then so besitshontsha wona nalama wheel cap wecrescent yabona bebawathanda nakulama ama local wasevutha siwabiza ngamaphela yabo sese ama constant by then ngakabi ama avanza so sithengisela wona ukuthi at least ngibe ne income kwaba khona ukuthi mele ngivaye ke ngithengele incosi impahla yabona nezinto lapha yana khana ngithi ngiyokwazi ukuthi ngingene kabo umntwana mara bazi ukuthi lezi zinto zithenga ubani umama yabo abazi bona ukuthi lento lezi yini bazi ukuthi okay umama ngithumile nalezi zinto lezo yabo okay same time kubhuti wami njengoba ngisho ukuthi ubhuti wami ngimlamayo kuyigangster lo yamuntu bekashiye 2 ebhamu lapha yana endlini kwathola ukuthi manje kumele ngiyenze iplan kwaqala lapho ukuthi ngicine zihleli phela lezibhamu ngaziyenzi nini sigcina ngokuzibheka but ngine sengizithatha nginikeze uAchoose C1 ukuthi manje siyospina ukuthi ngizokwazi ukwenzana ukubhekela incosi lapho ke ngaqala kwenzana saqala ngephaza shop elokishini
la kunesiphaza shop esibona ukuthi ayisibhizi nyana lezo iphaza shop esingena nje lapho kule iphaza shop sifike sibakhombe sithatha imali sithathe necruiser esokwazi ukuthi soyithengisa samwe ukuthi ke sibe nenyungu yabo masiliwe senza kanjalo sigcina sabona diamond lokushini lisenzela kancane yabona athubona idropping phuma kwethu lokushini sigcina sesihamba sesiyorufa manje idropping lama shop unyana lawo especially lawo ama Pakistan asafika ke safika abeka ama phone la eglazini kanje yabo yiyo ke abantu besibatargeta kakhulu because bebabeka ama phone baphethe nenyungu ukuthi if abantu bazothengisa ifone yabona bababhadala. I remember first bengicala ukuphatha 10,000 lapho sifika sithatha ama phone vele eglazini phethe abanye abo achoose bama bayi2 bangikhuthuza lo omunye bekaphethe imali eningi la ekhwameni vele la mali lena beyenza 10,000 yonke sayithatha le mali nebundle engaka ama airtime shothi airtime vele saphelele engakayenzi iningi sengaka kuyincwadi thatha lapho ke lezo zinto lezo siphume sesigrand sengikwazi ukuziphilisa kanjalo lapho ke sengishaya imali sengenye out edla imali ngiyafunda leso sikhathi ka grade 11 mara manje hey sengidla imali manje nange break sidla ama full chicken ama tropic and sishiye khona lapha ama chips shiye khona lapha eclassini siphumele ngaphandle sisebhema basale badlayo mara bese kushiya kanjalo nje ukudla ngoku serious ukudla kungamelanga kube siyakudla ngaleso sikhathi leso singabantwana but besithi masiphuma phela there was a time bekhona uku-attenda first period second period phela siyaphuma nge-second period and sibhalile sabhala ama-date ukuthi besisesikolweni first period second period so le third period siyaphuma siyospina sizobuya futhi after break so lapho sizitshela noma bangathi thina sigangile senzeni sineprove ukuthi besisesikolweni ngoba sibhalile nalama-date and noma siphuma manje ugcoka i-grey flannel ugcoka ithafisi ugcoke only shirt elimhlophe akuna emblem yokuthi ufunda kuphi and igele ezibhaya zigcoka grey and white yabo so noma siphuma bazodaba abafana bagcoka isikole uniform angeke basho ukuthi abafunda kuphi ngathi mangibhala iphepha lami la ka grade 11 elokugcina it was November I still remember ngoba ngibhale it was 16 November ilanga la khona fike endlini tshela uMawuleli ukuthi eMawuleli mana ngizame nge100 so washa ama ball pen yabo uleli linkaye le 100 kanti akuyowasha ama ball pen next sihamba siye drobheni shoot lapho bese ngaka bhuti wami uyabhantita njengoba bhantita kanje bhuti wami ekashiye 2 yamagani lapha endlini thatha la magani ngithathe impintshana okay ngisifaya siyebhinoni semdeni lempintshi so bambi petrol station I see here for sure first figure vele for sure siyangena lapha yana grand siyashintsha jumpy counter grand sharp inyungu bayasigaya la makumele siphume ngenyungu la kube nomunye umjito oyi1 impila grab ibag yemali usebenza la ibanga yabo abona ibamba ku-achoose yabona awona ngimkhomba ngeganya ngimtshele wena yekela le bag lo mjito ate ethunja man yabo ngoba mina ngimtshele yeka le bag ngizokudubula ate ethunja engimtshele maybe kayitrade hayi man uteyeka le bag ngizokudubula ate ethunja avele kwe-string stede ayekela ibag maka yeli bag thina bese seseyintwana sinane siyana lapha sina information siya nje sokuganga sazi sisemncane I think I was 18 yeah 17 18 khona lapho yabo kanti sebapressele yabo ama panic button yabo thina sizikele lezo zinto lezo press ama panic button ama security sewayeza vele kuphuma kwethu eminyango na ama security sewada same time ama security vele stand fast akungabi ne stand fast siyabaleka no achoose ama security manje sewadubula kithi for sure siyabulala namo security sikwazi ukuwave yabo sikwazi ukuwave sibaleke balibele basigijimisa thina sizobanjwa abokhata abazambela eBinoni ngendlela esivele ngakhona sigijima yabona the esivele ngakhona sigijima labo khata abavele phambili vele same time stand fast mina ngigapikane yabo mangigapikane ngikhaphela le ukuthi ngisondele ngibatshela ukuthi khona abantu abasigijimisayo abafuna ukusibamba inkunzi yabo same time abangikhuthuza bathola ukuthi akunaniksi la kimi yabo and manje kunomukhato ohleli lapha yana emotweni udakiwe lo khata lo uzihlelele uyambona ukuthi udakiwe uyophumayo athatha itosha hamba mafika lemuva adobhele ekhaya ulabatshela khona ukuthi efasani labantu for sure basifaka ama cable tie sebusuku faka ama cable tie manje mase bakhuthuza achoose naye sebayithola igani kanjalo same time basifaka kuphi evenini basasifaka evenini kanjalo lama security ayavela amawavela basho ukuthi kwenzakala abafana badayibo basithatha basibuyisela kuphi ku scene of crime
sifika ku-scene of crime vele lapha bayasipoint ukuthi ayibo laba same-time police station edrobheni sangena e-police station kanjalo sesidetain. Yabona the following day bayasibhukha-ke kunendawo lena bathi i-Mokers, Morten Roof, funeka ezinye ibhamu manje esinganazo nje bazitholile lezi. Sithelwa induku-ke laphayana, sithelwa induku strong. Gcina sesithi ibhamu zikhona, ibhamu ezingekho, basithatha baye elokishini azikho ibhamu. Thela induku khona lapho, hayi maybe boma-3 days yonke. From there basiyeke-ke si-attend icala lize lisigwebe icala. So kubuya kwami ngala kula ngacala khona ukuthatha inombolo ngoba manje kumele ngibe defended mangibuye eBhomsela. Yabo ama-26 phela sewayangifuna manje kumele ngishaye and manje khona kumele babafake ebhilidini ngami. Yabo ke benga-understand then ukungena ebhilidini kusho ukuthi yazi ukwenza bangacasha bathi so uyi-26 or uyi-28 kodwa kahle ngomthetho awukabi leyo nto leyo. Sithi usame emayekeni kusho usame emageyitini ukungena phakathi ebhilidini kumele ushaya umuntu. Kushaya kwakho umuntu ukhana ungena ebhilidini-ke uzokuthola iyalo uzozithola ukuthi wena ubani la ekhaya. So kwaba yinto enjalo-ke ngangena-ke ngabuya-ke mangibuye eBhomsela kula ngafuna inombolo ngoba ngiyabona mangiphuma la bantu sebahlala bangibrackethile sekumele ngihlale ngiyayibona manje ukuthi ayi la ngisesikelemini. Omunye umfrostanayo wabo uyongithipha esayidini ukuthi wena uzibheke yabo uzoshayela. Ngambe ngikwenye out bathi umaxegisa yiyo enye kushuthi yangisurvivisa same day vele kwenzeka lento. Out engacala mangibalekela kuyo siza ngapha yasukuma yathatha isitulo le out le yabaveyisa ngayo. Yabo bona lama 26 ene out ubani i-28. So sithe mangibuya ngiyakuya ngayitshela ukuthi angizishanga umsebenzi mfethu yabo. Kanje yiyo le out yangithatha-ke. So bathe mababona ukuthi asengiyi-28 baphuma kimi. Kodwa-ke bese ngiseseyigeja lapho yabo. Bengakabi vele insizwe phakathi ebhilidini ukuthi Stone Yard negeja awuntanga. Kuma-28 uba yigeja yabona. Ma-26 yibo-ke lawo ma-Stone Yard yabo. Kodwa-ke mawulibele uyofunda inombolo uya kahle. Ingakho ngithi abanye bethu siyifele lena. Mawuthi uyifele kusho ukuthi inombolo azange uyithole nje wayidobha. Uyidobhanga ngiyidobhanga inombolo. Kumele ushaye inhlavu ukuthi ngithole zonke zami. Yabona ukuthi kwenzakalani. Henze ngisho ama-26 into engekho mina kimi. Kahle ngomthetho. Alikho i-26 ejele. Mina ngiyi-28, mina ngichumana nama-27, abantu engibaziyo ama-27, ama-26 angibazi. Yeah, according to umbhalo. Ama-26 amazi, ama-rough 3 angwazi. Abantu abangekho la. Yabo. Omthaka? Abomthaka, abantu bakhona bona ejele yabona. Ngolayini wabo, kodwa umbhalo wami inkankathela lezi, yabo. Kankathela mina ngiqhwala izona stage. Abakazi bakuhlothozisa umthaka? Hayi mina ngeke. Ngalendlela bengakhona bona bayabheda kakhulu imbeji leziyana. Imbeji izibheda kakhulu lezi out and izingake ziyabulalana leziyana. Amasimba leziyana phela zithanda ziyajima zingani. Yabo so izibulalana kabuhlungu phela lezi azibulalana ngezandla leziyana. Kanzi kulahlelela phezulu. Sithi lathi ibhokhana lahlela phezulu mawubuke la egandaze gibela zonke. Yabo umuntu ufika lesikafukuleni bakubamba isandla ujampela kuwe la kanjalo yabo jampela yabona uyaphuka vele angeke usurvive. Faka buhlungu nokuzwa bathi ijele lesive akunabusive nje. Silehle zama 5. Ayizisilehe sithole kahle vele zona line zona straight. Ayizisilehe leza zizibiza ngama peacemaker ejele ziyapimpa vele yabo mesenyana ofisini yabo ngisho zithanda namapapa mazi ofisini zopimpa bazozigana amapapa kanjalo yabo. Tonyane ezenzakala e-wrong phakathi ejele izo ezibimbayo. Yeah zona kusiyabantu ukuthi basilehe ukuthi bayalimosha ijele mara mawucabane nabo kuba inkinga. Experience yami ase-Sun City especially juvenile and it was not that bad because laphayana ngifike sengumuntu orepentile. Yeah ngifike laphayana ngathola abajita abagrand abamotivatanayo yabona. Ngathola enye out bathi Emmanuel Bayizuvade ngisafuna ukuyibona le out yangikhuthaza kakhulu. Umuntu waqala wakhuluma amagama awaqala wangikhuthaza wangi-uplifta wangenza ukuthi ngichange i-mindset yami ngizama ukuba umuntu omusha. Introspection ngayifundiswa iDaimani ukuthi ngizi-introspect ngizazi ukuthi mina ngubani ngifunani empilweni. Cala ukuhamba i-church
ngasho ukuthi mina into egcine yangibuyisa umcondo futhi ukuthi ngibe grand ingcosi zami yabo udesana ngineyingcosi kahle kahle yabo manje if angisaziphilela mina ngcono ngisale ngiphilela labantu la into eyabuya ukuthi at least yazama ukuthi ngibuyise kahle kahle ingcondweni mina ngifundile Tanyane kakhulu nokuzimaintaina nokuzibamba nenhlonipho ibaluleke kakhulu inhlonipho uyayifunda kakhulu ejele yabona ngoba yisisiyalo sokucala yonke inkampi futhi ezokujela mawunganayo lento le hayi awusinix angana inhlonipho hayi awusifokole yazi empilweni imele ube patient uthi and then enye futhi ukuthi imele uchoose indlela zakho yabo izinto ezifana nalezo uyabheka abantu associate nabo empilweni yabona ukuthi manje la ngiphila nomuntu so because uyenza 1 2 and 3 aw associate noma ubani empilweni yabo ama choices wayenza namhlanje uwazi ukuthi azocatch up ngawe late luckily ngisazofuna isibani sitshelana okay ngikwazi ukushaya icarpentry kumele ngihambe ngiyobheka lokho indawo mhlawumbe ngizoshaya iblanka faka ama CV ngapha i-criminal record ihleli la kube nenye out besinayo lapha entweni inomalume wakhe has a fleet of cars ama taxi yabo so umalume wakhe sekumuntu ongakwazi ukuzenzela izinto sekahamba ngama crashes so umalume wakhe ufuna ichofa and then out acabanga mina ukuthi ngiyakwazi ukudrive angilande vele athi Jomani uncle yami inyawo ini ufuna umuntu ozomthatha 1 2 and 3 ngiqale lapho ke ngihola 100 rand daily so ngizofika ekseni ngabo ma 8 ngimthatha uncle uyibeka imarshal futhi eJimmiston so hamba siye eJimmiston fika marshal athatha imali cheap maybe like imshayisa amatasha up wakhe the whole day until 7 o'clock sifika sipaka imoto ngiphe 100 rand ngihamba endlini lento yenzeke about maybe 2-3 months yenze hola 100 rand every day yobe ngiza ngayo endlini yabo mhlawumbe ngispende 50 ngibeke 50 yabo ngihamba kusasa maybe ngispende 30 namhlanje yabeka kanjalo yabo ngibele ngibeka imali kanjalo ugcina sekathini une avance endoda thathana iavance hamba rank ngaqala lapho ukuthi ngigcine sengingena kuphi etaxini gcina sengizincengela itaxi ke tot vandag ngumuntu ukuthi ngiphila ngetaxi kahle and manje the industry especially ngapha eBinona isekho grand esekho grand isekukhala ispam every day and manje akusabulawa nabo nama owner kuphela nathi abo driver manje sesisengozini manje ngoba manje kunokuthi bafuna ingamla yakho abayitholi manje bagcina bashaya wena bafuna yona ngawe yabo or maybe bayazi ukuthi ingamla yakho itholakala wena mawuzocheckisa because I remember last year December kushona umunye umfana omncane man bekaceda ukufika nasetaxi I think bekane 1 month aphuma esikolweni naye bafuna ingamla yakhe so bagcine sebazi ukuthi lo muntu uphuma only makufike lentwana mayizoletha ichecking yabo so bamthola kanjalo le makaphuma hleli nalentwana basakhuluma bavela ke badubulana ngoba mabafika badubula konke kumelanga kusale evidence lentwana yashona kanjalo ke naye washona kanjalo so it's not safe yabo even manje makutshela ngento last week Monday kushona udriver one ama on A2 yabona eranking asise ningi Frotman ningi mongaya kungayo futhi lento le akusinto ezophela manje le nami ngisafuna isipani at least ngitholi kara sefemini drive ifem or something nje ngiphume etaxi but so far so good ngoba ukuhlala kusiza ngizohlala my journey in prison somehow it was a blessing in disguise. Yeah, somehow because I'm still safe even today. I'm still alive. Mina my peers nabantu engikhule nabo esibahambile Frotman nabaningi babhole kabi abafanga ngama natural causes abantu ukuthi babulewe abantu bengikhula nabo ngiphila nabo maybe if bengangena ejele maybe the worst could have happened to me I think maybe sometimes and okunye futhi kunezinto engizifunde ngisho ngisejele bengingazazi especially life aspects izinto esiphila ngazo la emhlabeni bengingazazi kapha ngingabantwana bengizobakhulisa kanjani abantwana ngingazi into ezempilo so kunento ezibhaya ezempilo engizifundile ngazo ejele kungifundisile okuningi enye ngiwishi kuyenza ukuhamba nginikeza ama motivational talks especially ekolweni
especially ey'kolweni. Ngalo idanyani kakhulu intwana zamanje yazibona zibhema ama-drugs a-wrong esingawazi abonyawo bengayazi lento lezi mina abomakristali yabo izinto abazenzayo yabo into engizibonayo namanje kaSlam la ngiyababona vele into abazenza batshontsha kwamina sebangijotshela kumele bakhuthaza ukuthi nje bastop bangazabi abayibona lapha le impilo le lapha because inzima kusika gogo lapha yana ukuze baze bagcina bangaboni ngoba bona bayenza izinto abazi lephambili ukuthi kwenzakalani yabo. So at least mhlambe mabanami umuntu owaziyo lapha kwenzakalani 1 year 1 or 2 bangasaveke from what I say out of leyo 100 at least makusaveke so le 1 or 2 there is something it's better unlike all isaka lamaphuthetho libole lonke ayibona manje.